Ndabasuje mbahe ikaze mu makuru hakomeje kuvugwa hirya no hino ku isi by'umwihariko mu karere u Rwanda ruhereremo. Ikaze amakuru yacu turibanda cyane ku makuru hari kuvugwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo by'umwihariko mujyi wa Uvira bivugwa ko waba wamaze gufatwa na AFC M23, ariko nanone turerekeza no mu gihugu cy'i Burundi aho bivugwa ko Uburundi bwakajije umutekano mu kwikanga ko iyi saha ni saha AFC M23 ishobora nyuma yo gufata Uvira ishobora gukomereza hariya i Burundi. Byo byose turaza kubigarukaho. Turanagaruka kuri Ingabo ku basirikari batandatu b'u Burundi bamaze gutabwa muri yombi bivugwa ko baba ari intasi z'u Rwanda na AFC M23 basanzwe bari mu ngabo z'u Burundi, ariko bakaba batanga amakuru ku gisirikare cy'u Rwanda ndetse na AFC M23. Ibi ngo bikaba ari nayo mpamvu u Burundi bukomeje gutsindwa hariya muri Kongo. Si ibyo gusa, turaza kurebera hamwe ku bitero bikomeje kugabwa kuri Minembwe ndetse na Fizi. Ibi bikaba byarabayeho nyuma y'uko Perezida w'u Burundi ndetse n'umugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi baheruka i Kinshasa, aho ngo hakaba harapangiwe imipango yo gushaka kugira nabi ubutegetsi bw'u Rwanda no gutegura ibitero karundura bigamije guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Byose turaza kubijyamo. Muri amakuru kandi turababwira ko indege yari ijyanye imfashanyo muri Minembwe yarashwe igakonkoka, ikaba yari irimo n'abaturage bahariya muri Minembwe, abakozi bakora mu ndege, abakora muri rwego rwa HCR bari barimo bajyanye imfashanyo, ariko byarangiye ifashwe irasiwe mu kirere irakonka. Ariko nanone ntabwo twaza kubura kunyarukira mu gisirikare cy'u Burundi bivugwa ko harimo bombori gisirikare cy'u Burundi cyaba kiri kugenda gicikamo ibice, aho Perezida w'u Burundi hari umujenerali ashyigikiye ashaka gusimbuza niyo ngabo maze igihe kuri ubu butegetsi ayoboye cyangwa ari general ari umugaba mukuru w'ingabo. Kaze ni Celebs Magazine, ngendi Abdul Bronze, tukaba tugiye kubijyamo ku buryo burambuye. Ngo abatuye Uvira ubwoba ni bwose, ariko umujyi nturafatwa. Munyemere turebere hamwe uko byifashe muri Uvira. Uburundi ngo bwakajije umutekano, ingabo nyinshi zahunze. Amakuru dukesha amasoko yacu yizewe ari muri Uvira ndetse n'Uburundi aravuga ko kujya aka kanya ibintu bitifashe neza. Ushobora kwibaza uti ukuri kubiri kuvugwa nukuhe? Ese koko Uvira yabamaze gufatwa, yabamaze gufatwa na AFC M23? Ukuri kuriho nukuhe? Byifashe bite? Gusa amakuru akavuga ko abatuye muri Uvira ubwoba ni bwose ko isaha ni isaha ibintu bishobora kugenda bitamera neza. Ikaze nkuko tubikesha amasoko yacu ari hariya muri Uvira ndetse ni Bujumbura, ngo ntabwo umutwe wa M23 wari wafata umujyi wa Uvira, Inkuru ziri gucaracara muri iyi minsi zishingiye ku mirwano mishya yubuye mu nkengero za Uvira, aho abarwanyi batwirwanaho bafatanyije na AFC M23 bafashe ibirindiro bya FARDC na wazarendo mu misozi miremire. Ubu kujya aka kanya rero bikavugwa ko ingabo za Kongo FARDC, iz'Abarundi ndetse wazarendo FDLR n'abacanshuro ngo baba bamaze bahunga uyu mujyi wa Uvira bari basanzwe bafite umunsi ku munsi. Ibi bikaba byateye ubwoba abaturage bari hariya muri Uvira, bavuga ko isaha ni isaha bishobora kuza kuba bibi, dore ko buriya nk'ingabo za Kongo ahantu zitagifite iyo AFC M23 twirwanaho bahafashe. Igikurikira no umujinya w'umuranduranzuzi, aho barasa bohereza bisasu biremereye batitaye ku baturage basanzwe bahatuye, batitaye ku bikorwa bihari, bikorwa remezo. Ibyo byose abakurikiraniye intambara muri Kongo bakabifata nkaho ingabo z'igihugu zitwara nk'abiyahuzi. Uko byifashe rero kujya aka kanya ngo ibiri kubera mu nkengero za Uvira ubu wifatwa akujya aka kanya, ikivugwa nuko ifatwa ry'imidugudu
ndetse no gusenyuka kwayo ngo mu mpera z'icyumweru gishize kwa 25 na 26 Kanama ihuriro rya twirwaneho AFC M23 ngo bafashe uduce kwa Masango, Malimba, Robarati ndetse na Bijombu mu misozi miremire ya Uvira. Iyi misozi miremire rero akaba ariho AFC M23 yafashe na twirwanaho, ndetse ibi bikaba biri kubafasha gukontorora Uvira yose, Bukavu yose, ndetse by'umwihariko n'ikibaya cya Ruzizi nuko byifashe. Ariko iyo misozi miremire ishobora no gufasha AFC M23 twirwaneho no gukontorora inkengero za Uvira n'Uburundi. Ibi ni nabyo byatumye Uburundi bugwa mu kantu, bakaba bamaze gukaza umutekano, dore ko uko nagiye mbibabwira hari n'abasirikari 6 b'Uburundi bamaze gutabwa muri yombi, bakaba bari kuzira kuba intasi z'u Rwanda mu guhereza AFC M23 amakuru. Ikindi ngo nuguhunga kw'ingabo za leta. Nyuma yo gukubitwa inshuro ingabo za leta FARDC n'inyeshyamba z'abazarendo n'iza FDLR, abacanshuro ingabo z'u Burundi ngo zasubiye inyuma zerekeza hitwa Munanira mu marembo ya Uvira. Ubu niho izi ngabo zose zahungiye. Ibaza ingabo za leta gusiga abaturage bagahunga, abaturage babasigiye nde? Ibi byose rero ngo bakaba bamaze guhunga, ariko aho bagiye banyura hose bakaba bagiye bahatwika, basiga ubuzima bw'abana benshi bapfuye, ibikorwa byangiritse, amaduka y'abaturage ngo yasahuwe, ku buryo muri Uvira havutse akaduruvayo katagira ingano. Ngo nubwo M23 itarawugeramo, ibi bitero ngo byashenguye umutekano, bituma mu mujyi wa Uvira hagaruka ubwoba n'igihirahiro, kuko imirwano iri kuhabera. Ubu tuvugana hari imirwano, urumva ingabo zishyigikiwe n'ubutegetsi bwa Kongo ndetse n'ingabo za Kongo bahunze, ariko urumva ko hari imirwano ku buryo abaturage bahari ubwoba ni bwose. Umutwe wa M23 wigeze kwigarura umujyi wa Uvira mu buryo bwuzuye tariki ya 10 Ukuboza umwaka wa 2025. Benshi barabyibuka kiriya gihe nyuma yuko AFC M23 yigaruriye kara gace. Ariko nyuma yaho ngo nyuma y'igitutu cy'amahanga n'icyo leta zunze ubumwe za Amerika ngo zashyize kuri uyu mutwe, M23 ngo yaje kwivana muri uyu mujyi muri Mutarama mu mwaka wa 2026, nuko ingabo za leta FARDC zirawisubiza. Nyuma yuko M23 yemeye kurekura umujyi ku bw'igitutu cya leta zunze ubumwe za Amerika ndetse n'amasezerano y'i Washington DC yari yahuje ubutegetsi bw'u Rwanda ndetse n'ubwa Kongo hariya, nibwo byaje kurangira rero AFC M23 yemeye kurekura umujyi, ariko usiga abaturage bari mu kaga, dore ko hari abaturage bahunze bakurikira AFC M23 mu kibaya cya Ruzizi. Icyo gihe ingabo za Kongo, inyeshyamba z'abazarendo na FDLR bagezeyo bigabiza imitungo y'abaturage, amaduka barasahura, ku buryo rwose hari n'abahasize ubuzima. Byavugwaga ko ngo bashyigikiye AFC M23, benshi barapfuye. Kuri inshuro rero aba baturage n'ubundi bafite ubwoba, bavuga batese ubu none amaherezo na yahe, dore ko ingabo za Kongo n'abafatanyabikorwa bazo bari guhunga ariko bahutaza abaturage, ku buryo nubwo haza gufatwa ariko ibyangiritse byo biraza kuba ari byinshi. Ibi bitero bishya bije mu gihe kwa 23 Kanama uyu mwaka igihugu cy'Ubusuwisi cyakiriye ibiganiro hagati ya leta ya Kongo na AFC M23 hagamijwe gushyira mu bikorwa amasezerano ya gahenge. Kuri ubu itsinda rishinzwe kugenzura ko ako gahenge ryageze Minembwe na Uvira kugira ngo ryige ku bijyanye n'iyi mirwano mishya yongeye kubura. Aya masezerano nayo ashyira abantu mu gihirahiro. Impamvu ni iyihe? Benshi bibuka amasezerano y'i Washington DC, ubwo leta y'u Rwanda ndetse na Kongo bahuriraga mu biganiro ku masezerano yaje gushyirwaho umukono imbere ya Perezida Donald Trump wa leta zunze ubumwe za Amerika. Aho ngaho akaba ari leta y'u Rwanda ndetse
perezida Paul Kagame na perezida Felix Antoine Tshisekedi bakaba barayashyizeho umukono, nubwo byagaragaraga ko Tshisekedi ryinyo riri kurinda asa nkaho bamuhatirije gusinya ari amasezerano, ariko ikibigaragaza nuko na nyuma yaho icyaje kuva se muri ari amasezerano ni iki. Muri ari amasezerano harimo n'agahenge, kubahiriza agahenge mu rwego rw'ubutabazi, mu rwego rwo kugenzura icyakorwa kugira ngo iyo ntambara ihagarare, ariko ntabwo ariko byagenze. Leta ya Kongo yo yakomeje kugaba ibitero kuri AFC M23 aho igenzura hose, abaturage bahasize ubuzima. Benshi bibuka harimo ndetse n'ingabo ku ruhande rwa leta, ku ruhande rwa AFC M23 bahasize ubuzima. Benshi bibuka ibitero byahari Goma byahitanyura mu Faransa kazi. Ibyo byose rero bigaragaza ko aya masezerano leta ya Kongo ntabwo yigeze ishyira mu bikorwa na rimwe. Urumva mu bihe by'agahenge n'ubundi yagabaga ibitero. Kujya aka kanya rero urumva ko Uvira nayo ikaba iri hafi kongera gufatwa n'inyuma y'ibitero biheruka. Benshi barabyibuka mu ntangiriro z'ukwezi kwa 8 ibitero byibasiye Minembwe, yewe biremereye birimo drone, ibitero byo ku butaka, aho igisirikare cya Kongo abafatanya bikorwa bacyo ndetse n'igisirikare cy'u Burundi bibasiye Minembwe. Hariya abantu bakaba barapfuye, ibikorwa birangirika, amayira arafungwa ku buryo nta buhahirane bwabagaho muri biriya bihe. Nyuma yaho rero nibwo AFC M23 na twirwaneho bafatanyije bagahagarika ibyo bitero ndetse bagatsinsura umwanzi ku buryo ingabo zose urwo ruhererekane rw'izo ngabo za Kongo barahunga. Mu minsi yashize nibwo twumvise kongera kwisuganya, ariko ku kwisuganya nako kongeye kubaho nyuma yuko Perezida Felix Antoine Tshisekedi, Perezida w'Uburundi Evariste Ndayishimiye yaraherutse Kinshasa, ajya yasimbuye umugaba mukuru w'ingabo z'Uburundi nawe wagezeyo. Nyuma amakuru yavugaga ko ibujumbura hari kurundwa intwaro iziremereye n'intoya, hari kurundwa intwaro biza nyuma y'abasirikare barenga 600 batorejwe hariya muri Kongo. Bajya hehe? Ari ingabo z'umutwe iterabwoba wa FDLR. Ibyo byose ni ibikorwa bitegurirwa hariya, aho abantu bavuze bati byanga bikunze uyu mugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi kuba perezida never asubiye Kinshasa, nuko hari ibyo batari guhuriraho. Hari ibyo batari guhuriraho, wenda yo prime niyo ngabo akaba atari gushaka ibitero igihugu perezida never ari gutegura, kuko biri guhitana kohereza ingabo. Ubu kakanya twavuga ko nko ibujumbura muri Kongo haravugwa ingabo zirenga 20 z'u Burundi zoherejwe muri mission yo kurwanya AFC M23, ari naho abatuye za Minembwe bari kuhasiga ubuzima. Uyu rero prime niyo ngabo nk'umugaba mukuru ufite ubunararibonye umaze igihe muri ibi bintu ashaka kuvuga atari, ariko ibyo twarwaniye muri iyi myaka yose nize nyungu dufite usibye gukururira abanzi igihugu cy'u Burundi. Kuya kakanya abantu barabizi ko Burundi bubanye nabi n'u Rwanda, byari ibihugu bituranye. Ibi biraba mu gihe perezida Evariste Ndayishimiye ayoboye Afrika yunze ubumwe. Ibi ntabwo byari bikwiye nka perezida wa Afrika yunze ubumwe, ahubwo yakagaruye amahoro muri Afrika, ariko ahubwo akaba ari uteza ibibazo nk'uko William Ruto wa Kenya heruka kuvuga ko Afrika yiyoboye nta muntu ifite uyiyoboye uyu munsi. Kubera iki? Ahugiye mu gutegura intambara muri Kongo. Uyu prime niyo ngabo rero aherutse kuva Kinshasa simburwa na perezida Evariste Ndayishimiye nawe wagiye hariya. Byose bikaba byari bigamije gutegura ibi bitero bishya by'iminembwe. Ibitero bishya bya Minembwe bibayeho nyuma yuko leta ya Kongo n'u Rwanda biheruka guhurira n'ubundi mu Busuwisi kwari kugenzura ya mahame, kwari kugenzura amasezerano i Washington
niba yaba ari gushyirwa mu bikorwa nyuma y'uko bavuyeyo baje kwasira uburyo nyuma y'uko leta ya Kongo yiyemeje gusenya umutwe wa FDLR ndetse ikabihamiriza aho ngaho mu Busuwisi. Ntabwo ariko bimeze, ahubwo ikiriho bagarutse bongera kwihuza no gutegura ibitero bishya kuri Minembwe hamaze iminsi ari kugabwa ibitero bishyashya. Ifizi naho hamaze iminsi ari kugabwa ibitero ingabo za Kongo, FDLR, Wazalendo, ingabo z'Uburundi, abo bacanshuro bakaba aribo bamaze iminsi bari kugaba ibitero kuri Fizi mu rwego rwo kugira ngo bigarure biriya bice by'umwariko no guhuza umutekano Minembwe. Ushaka kwibaza uti kuki Minembwe iri kwibasirwa cyane? Twirwaneho naho ngaho ikomoka abanyamurenge banyuranye, kuko ibi bitero biri kuba AFC M23 yavutse mu rwego rwo kurengera abakongomani bavuga ikinyarwanda. Ibi rero umuntu akibaza ati ese biraganisha he? Bije nyuma y'ibitero leta ya Kongo ubundi baherutse kugaba kuri Minembwe no mu midugudu ya Fizi, ni nyuma kandi y'imyiteguro y'ibitero karundura bimaze iminsi bitegurwa. Twibukiranye ku masezerano ya Washington kwihagarikwa ry'intambara no gusenya FDLR. Anga niho abantu bibaza bati ariko se ibi bintu bizarangira bite? FDLR kwikomeza kuba ikibazo, ikomeza gukongeza ingengabitekerezo ya jenoside haba hariya muri Kongo ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari, nkuko mwagiye mubyumva. Abatanga buhamya bahungutse bakaza mu Rwanda bahoze muri FDLR nibo bagaragaje ko FDLR ikomeza kugenda ikongeza ingengabitekerezo hano mu karere Rwanda ruherereyemo ndetse by'umwariko no muri Afrika. Ahangaha bikaba byaravuzwe ko iyi FDLR ubusanzwe yinjiye isa nkaho iri mu mutima wa Kongo, dore ko haba mu nteko ishinga amategeko yashinzemo amajanja mu gisirikari, nuko muri babasirikari b'imbere bashoramari bakomeye hariya nuko nguko biri, yewe muri education no mu bindi bikorwa, ku buryo akisekedi bigoranye kuba kwikuraho FDLR biragoye. Uretse no kuyishyigikira nawe bishobora no kumutwara ubuzima. None se araje asanze abantu bashinze imizi, aranyura he, arabigenza ate? Ariko akabaho na kakantu ka munyangire ko kuvuga ngo aba bantu nta wamenya isaha n'isaha adufasha. Aba nibo bafite amakuru ku Rwanda cyane nk'abahavuka, dushobora kubifashisha mu rwego rwo kugira ngo duhungabanye umutekano w'u Rwanda. Ariko mu kiganiro mukuru w'igihugu Perezida Paul Kagame aheruka kugirana n'itangazamakuru yagaragaje ko FDLR ari ikibazo kandi igomba gusenyuka ku kabi n'akeza. Ahangaha umukuru w'igihugu ni naho yagaragaje ko ibyo leta ko y'Uburundi hora yikomanga mu gituza ivuga ko ngo yagiranye amasezerano n'u Rwanda yo gucyura abahoze mu ngabo z'Uburundi bahungiye mu Rwanda. Ibyo ntabwo byigeze binabaho, ariko abantu bakibaza bati ubundi kwikangana aho leta y'u Burundi gushinja u Rwanda gucumbikira abahoze mu gisirikare cy'u Burundi, abenshi ko bari mu Bubirigi, kuki igihugu cy'u Bubirigi cyo kitari ikibazo ku Burundi ahubwo ikibazo gikomeza kuba u Rwanda? Aha ni naho rero Perezida Paul Kagame yagaragaje ko FDLR byanga bikunze igomba kuranduka ku kabi n'akeza. Iki nacyo cyateye kikango. None se leta ya Kongo yaragiye isinya amasezerano ndetse yemera ko igiye gusenya FDLR ku ikubitiro. Hari abo bohereje ngo ni impunzi ngo zahoze muri FDLR, ariko ku bushishozi bw'u Rwanda basanga n'abaturage basanzwe ahubwo babanoherejwe ku gahato, bakoherezwa mu Rwanda ku gahato batari bari muri FDLR. Birangira bibaye igihirahiro nyuma y'uko leta ya Kongo yavuze ko iri gushaka genda ikomanga mu bihugu binyuranye kugira ngo hagire igihugu cyemera gucumbikira FDLR, aho kugira ngo boherezwe mu Rwanda bashyirwe muri icyo gihugu bamburwe intwaro hakurikiranwe umutekano wabo. Icyo nacyo ni ikindi kibazo, kuko icyo gihugu kizemera kwakira FDLR n'ubundi kizaba kibaye umutwaro ku Rwanda.
ni nako FDLR aho ngaho ijyanywe ikomeza kugenda icengeza ingengabitekerezo ya jenoside. Perezida Kagame ati ntabwo ibingibi bishobora hagati aho urwikekwe ni rwose mu ngabo z'u Burundi, abajenerali barikangana. Hakaba hari amakuru atizewe avuga ko hari umujenerali Perezida Evariste Ndayishimiye ashaka gusimbuza uyu Prime Niyongabo. Benshi barabizi ko uyu Prime Niyongabo umujenerali wo kuva ku ngoma ku butegetsi bwa Pierre Nkurunziza, nyakwigendera Pierre Nkurunziza. Kuva icyo gihe rero uyu Prime Niyongabo niwe wakomeje no kuri ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye bidasanzwe bidakunze kubaho. Ahangaha rero akaba Perezida Evariste Ndayishimiye akaba ngo ageze igihe ashobora kuba afite ikikango avuga ko nta wamenya akwiye kwikuraho uyu Prime Niyongabo ahubwo akimika undi mugaba mukuru. Hari umujenerali rero heruka kwimikwa mushya ndetse wanoherejwe gukurikirana abasirikari boherejwe hano muri Kongo. Benshi bibuka igitero giheruka kumuhusha. Ibingibi rero bikaba bivuga ko baba bari mu rungabangabo bashobora kuba bahanganye ukwabo biturutse kuri Perezida Evariste Ndayishimiye. Ubu tuvugana mu Burundi abasirikari 5 n'umupolisi batawe muri yombi. Abasirikari birakekwa ko ngo baba bafitanye umubano n'u Rwanda mu buryo bw'ibanga, bakaba batanga amakuru. Abasirikari 5 n'umupolisi umwe mu Burundi batawe muri yombi mu gace ka Buterere mu majyaruguru y'umujyi wa Bujumbura, bakekwaho gukorana n'imitwe yitwaje intwaro. Abo ni bande? Ni AFC M23. Amakuru yatangajwe na SOS Media Burundi avuga ko ngo aba bantu batandukanye bafashwe kuri uwa 2 tariki ya 25 Kanama uyu mwaka mbere yo kujya gufungirwa muri komine ya Ntahangwa. Amakuru aturuka mu baturage bo muri ako gace avuga ko ifatwa ryabo ryakozwe n'abapolisi ngo bari kumwe n'abagize imbonera kure urubyiruko rw'ishyaka CNDD FDD riri ku butegetsi mu Burundi. Kwa gatatu aba batandatu ngo babajijwe n'abakozi b'urwego rw'igihugu rushinzwe ubutasi ndetse n'abapolisi ngo bashinzwe iperereza ku byaha. Imiryango y'abasirikari n'umupolisi ivuga ko ngo ifatwa ryabo rishobora kuba ryarateguwe, ikanasaba ko uburenganzira bwabo bwubahirizwa burimo gucirirwa urubanza rukurikije amategeko no kubona ubufasha bw'umwavoka. SOS Media Burundi ivuga ko mwitarabasha kwemeza neza impamvu nyirizina zatumye aba bantu batabwa muri yombi cyangwa niba koko bose bari hamwe mu gace kamwe igihe bafatwaga. Iri fatwa rije mu gihe mu Burundi hamaze imyaka hagaragara ibibazo by'abagize inzego z'umutekano batabwa muri yombi bakekwaho gukorana n'imitwe yitwaje intwaro, gutanga amakuru ku Rwanda cyangwa kugira imikoranire n'amatsinda afatwa nk'abanzi b'ubutegetsi. Ibyo ngibyo rero byamunyangire barabizi. Hari n'abagiye baburirwa irengero, abandi bakaboneka bapfuye mu buryo budasobanutse, mu gihe abandi bamara igihe kirekire bafungiye mu bigo by'imfungwa cyangwa se mu maboko y'inzego z'umutekano mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Kugeza ubu ubuyobozi bw'u Burundi ntimuragira icyo butangaza ku mugaragaro ku ifatwa ry'abasirikari 5 n'umupolisi umwe. Ibyo byose rero bikaba bikomeje guteza ikibazo. Abantu bavuga batese abasirikari urwikekwe rukomeje kuba rwose hagati y'u Rwanda ndetse n'u Burundi. Ariko rero nabo batizeranye. Hari ku kijyanye n'inkongi imaze iminsi yibasira ibikorwa remezo hariya mu gihugu cy'u Burundi, nabyo benshi bakavuga ko ari akagambane gashobora kuba gategurwa n'u Rwanda mu rwego rwo kwicaza hasi igihugu kugikambakambisha. Ibyo byose rero bikaba ari byo bigenda bigarukwaho tukiri muri aya makuru. Ariko
naho mu yandi makuru imirwano mishya muri Masisi Walungu na Minembwe yadutse muri amasaha y'uyu mugoroba. Umutwe wa FM23 watangaje ko kuri wa kane tariki ya 27 Kanama ihuriro ry'ingabo zishyigikiye ubutegetsi bwa Kinshasa byatangije ibitero mu duce twinshi two mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nawe unyumvire, Perezida Felix Antoine Tshisekedi yarinangiye, ntabwo ashaka kumva, ntabwo ashaka gutekereza ko ku masezerano yashyizeho umukono, kandi ibi byose abishukwamo na Evariste Ndayishimiye abitewe n'inyungu nakurayo. Benshi barabizi ko ari amasezerano leta y'Uburundi yagiranye na Kongo. Ayo masezerano akubiyemo amadolari menshi nk'igihembo kuri ku Burundi. Benshi barabizi uburyo ingabo z'Uburundi zagiye bamwe bahunga, abandi bakanga kujya ku rugamba kuko batiyumvisha icyo bajya kurwanira. Bamwe barapfuye, abandi barafunzwe. Mu itangazo ryashyizwe ahagaragara kuri uyu munsi, FM23 yavuze ko ibyo bitero byagabwe n'ingabo za leta ya Kongo, abarwanyi ba FDLR n'imiryango y'abazarendo, abacanshuro b'abanyamahanga ndetse n'ingabo z'u Burundi, bose bakaba bihurije hamwe mu kugaba ibitero. Uyu mutwe wavuze ko ibyo bitero byibasiye ahantu hatuwe n'abaturage benshi, bigateza impfu no kwimura imiryango myinshi. Ibi ni ibitero bishya. Ubu twavuga ko bisa nk'ari ibitero ari uburyo bushya bw'ibitero bwateguwe na leta ya Kongo ndetse n'u Burundi yo kugaba ibitero bihurije hamwe mu rwego rwo gutsinsura FM23 twirwaneho. Ariko urabona ko uyu munsi nyine ahangaye Masisi hagabwa ibitero kandi byahitanye ubuzima bwa benshi. Uyu mutwe wavuze ko ibyo bitero byibasiye ahantu hatuwe n'abaturage benshi, bigateza impfu no kwimura imiryango myinshi. FM23 yavuze ko ahagana saa 12 zuzuye izo ngabo zagabye ibitero by'uruhurirane ku bice bya Nzibila, Kishandu na Chulwe muri teritwari ya Walungu muri Kivu y'Amajyepfo. Kwisa nk'iyo kandi ngo ibikorwa by'imirwano byakajijwe mu gace ka Gatoyi mu nkengero zako muri teritwari ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru, aho naho hakaba habaye ibitero bibi cyane byibasiye abaturage ndetse n'ibyabo. FM23 yavuze ko kandi ahagana saa 1:30 ingabo z'ihuriro ry'ubutegetsi bwa Kinshasa zatangiye kurasa zifashishije intwaro ziremereye na za drone zitwara ibisasu mu bice bya Pwezero, Nyaruhinga, Mukoko muri Minembwe. Aho hose hakaba hagabwe ibitero kandi byari biremereye. Yavuze ko ibyo bitero byari bigamije yavuze ko ibyo bitero bigikomeje ubwo yatangazaga aya makuru. Aya masaha tuvugana ibitero bikaba bikomeje muri ibi bice. Uyu mutwe wavuze ko wahise utangira kwirwanaho mu rwego rwo kurinda abaturage n'ibyabo ndetse no gushyiraho agace k'umutekano no kubarinda. Byose rero urabona ko ari ikibazo. Umutekano w'abaturage urugarijwe, ntabwo twavuga ko batekanye, birakaze. Ibyo biravugwa kandi mu gihe abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kongo nabo bavuga ko iyi ntambara ishobora kuba igamije gucamo igihugu ibice. Impamvu ni iyi, abantu baribaza bati none se kuki leta ya Kongo n'abafatanyabikorwa babo bakaza ibitero iyo bavuye mu biganiro bigamije amahoro? Benshi barabyibuka
amasezerano y'i Washington DC nyuma yuko bamaze kuyashyiraho umukono Perezida Felix Antoine Tshisekedi ndetse na Perezida Paul Kagame, nibwo ibitero byakajije umurego za Uvira, yewe kagenge kashyizweho ntabwo kigeze kubahirizwa na leta ya Kongo. Nanone ejo bundi ubwo bavaga mu Busuwisi kurebera hamwe ishyirwa mu bikorwa by'ayo masezerano, nibwo ibitero bishya byadutse kuri Minembwe n'inkengero zayo, abantu bakibaza bati ibi byo bihatse iki? Fayulu rero na Dr Mukwege bashinje leta Kinshasa gutera indi ntambwe igamije gucamo igihugu ibice. Umwe mu banyepolitike bakomeye batavuga rumwe n'ubutegetsi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ari we Martin Fayulu ndetse na Dr Denis Mukwege banenze icyemezo cya leta cyo guhagarika amashuri makuru na kaminuza zo mu bice bigenzurwa na AFC M23. Bavuga ko iyi ari intambwe igamije gucamo igihugu ibice, basaba ko yakwisubiraho. Benshi barabyibuka ko leta ya Kongo muri iki cyumweru nibwo yashyize ahagaragara itangazo ryiyama rihagarika ziriya kaminuza zose ziyoborwa cyangwa se ziri muri biriya bice bigenzurwa na FM23. harimo ubwo kaminuza zigiza zigoma ndetse n'ibukavu. Aho hose rero bagaragaza ko izo kaminuza zitemewe gukora. Ni nyuma yuko FM23 yo yagaragaje ko izo kaminuza zikwiye gukomeza gukora, ikaba ndetse yiteguye igiciro cyari cyo cyose mu rwego rwo kugira ngo zira kaminuza zibe zakomeza. Ariko urabona ko aba banyepolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kongo bo bagaragaza ko ibi byose bigamije gucamo ibi. Umunyepolitike Fayulu yabitangaje kuri uwa kane abinyujije ku rubuga nkoranyambaga rwe rwa X, aho yagize ati iteka rya minisitiri ushinzwe amashuri makuru na kaminuza rihagarika ibikorwa byose by'amasomo mu bigo bya leta by'amashuri makuru Goma n'ibukavu rinyerekeza ku mwanzuro umwe. Ubutegetsi bwa Kinshasa bufite uruhare rukomeye mu mugambi wo gucamo igihugu cyacu. Uwo ni Martin Fayulu. Uyu munyepolitike akomeza avuga ko iki cyemezo gisobanuye ko abavandimwe bacu batwigoma n'ibukavu cyane cyane abanyeshuri batereranywe bashyirwa mu maboko y'inyeshyamba za AFC M23. Uko niko akomeza kugenda bivuga. Yakomeje asaba guverinoma ya Kongo guhita yisubiraho igahagarika iri teka. Avuga ko igihe kigeze cyo guhagarika kutagira ubunararibonye, asaba kugira impuhwe abaturage ba Kongo. Urumva ko yabasabiraga kugira impuhwe. Ibi bijya gusa ni byatangajwe na Dr Denis Mukwege wahawe igihembo cya Nobel cyo guhagarika amahoro mwaka 2018. Uyu munyepolitike nawe wamaganye icyemezo cya leta Kinshasa cyo guhagarika ibikorwa by'amashuri makuru na kaminuza mu bice bigenzurwa na AFC M23. Uyu we yagiye kure ndetse avuga ko ibi bitera kwibaza niba ubutegetsi bwa Kinshasa bwaba budafite imikoranire n'ubutegetsi bwa Kigali bashinja gufasha AFC M23 mu mugambi wo gucamo ibice Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ibi byose nibikomeza kugenda bigarukwaho. Uyu we agaragaza ko leta ya Kongo, Perezida Felix Antoine Tshisekedi yabakorana bya hafi na Perezida Paul Kagame mu mugambi wo gucamo izi leta, gucamo Kongo, Kivu y'Amajyepfo n'iy'Amajyaruguru bikaba gace kigenga. Yakomeje agira ati ahazaza h'urubyiruko rwacu ntiyagomba gukoreshwa nk'igikoresho cyo guciririkanya mu nyungu za politike cyangwa mu migambi yo kwagura imbibi z'ubutegetsi, ndetse ntiyagomba gufatwa nk'ingaruka zisanzwe z'amakimbirane. Kwa 20 Kanama uku kwezi uyu mwaka nibwo guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yafashe icyemezo cyo guhagarika by'agateganyo ibikorwa byose byaba iby'amasomo
n'ibindi mu bigo 11 bya leta by'amashuri makuru na za kaminuza biherereye Igoma muri Kivu y'Amajyaruguru n'ibiri Bukavu muri Kivu y'Amajyepfo, imijyi yombi ubigenzurwa na AFC M23. Bati ibyo bintu uri gukora batangiye abanyepolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi batangiye kubibonamo ikindi bavuga ko yaba ari imipango yateguwe na leta y'u Rwanda ndetse na President Felix Antoine Tshisekedi, ariko hanamaze iminsi hanugwanugwa ko haba hari leta yigenga iri gututumba, iri gutegurwa mu buryo bw'ibanga ndetse binamaze igihe. Kuri ibi bijyanye n'amasomo, Goma na Bukavu, AFC M23 yasabye za kaminuza gukomeza imirimo yishingira imishahara. Impamvu ahantu harimo ihurizo, kaminuza zari ziri hari Bukavu ndetse na hariya Igoma ni kaminuza zirimo ndetse n'amashuri yisumbuye. Urumva ko abarimu bahembwaga na leta ya Kinshasa ya Kongo. None kuri inshuro urumva ko leta ya Kongo ikaba yamaze kuzihagarika. AFC M23 na IT turahari, twe tuzabikurikirana, ntimugire impungenge, abanyeshuri bakomeze bige kandi imishahara y'abakozi tuzayibahereza. Uyu Fayulu na Mukwege nabo baraza bati nyamara harimo ikindi kintu, ibi biraganisha ku nzira yo gucamo iki gihugu, bikaba ari amasezerano ashobora kuba yarashyizweho umukono mu buryo bw'ibanga na leta ya Kongo n'u Rwanda, President Paul Kagame ndetse na Felix Antoine Tshisekedi. Abo banyepolitike bo nuko babivugaga nubwo nta bihamya bafite, ariko nanone ukibaza utese izi kaminuza zigiye gukomeza gukora kwigisha n'aya mashuri, impamya bumenyi n'impamya bushobozi byaturukaga hehe? Kinshasa, byashyizweho umukono na Minisitiri w'Uburezi muri Kongo. Uyu munsi aba bana bagiye gukomeza kwiga, izi diplome zizabamarira iki? Ese mu gusaba bazasaba akazi muri leta y'Kinshasa bakabone kuri diplome itarasinyweho na Minisitiri w'Uburezi muri Kongo? Ese izi diplome zizemererwa gukora hano muri Kivu y'Amajyepfo n'iy'Amajyaruguru? Ibi byose bikomeza gushyira abantu mu gihirahiro. Abadukurikiye nabo baba bagira ngo bagire inyunganizi mu bibakorerwa. Ahanga rero niho ngo ihuriro AFC M23 ihuriro AFC M23 ngo ryanenze icyemezo cya guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyo guhagarika ibikorwa by'amashuri mu mashuri makuru na za kaminuza zo mu mijyi ya Goma na Bukavu, isaba abakozi gukomeza akazi kabo uko bisanzwe, ngo yizeza ko izita ku mishahara yabo. Kuri wa gatatu tariki ya 26 Kanama, mu itangazo ryashyizwe ahagaragara, ihuriro AFC M23 ryavuze ko iki cyemezo cyafashwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa kwa 20 Kanama gihutiyeho kandi ngo ntikitaye ku ngaruka zishobora kubaho. AFC M23 yakomoje ku ngingo y'itegeko nshinga iteganya ko buri muntu afite uburenganzira bwo kwiga, inaburira ko uburezi butagomba gukoreshwa mu nyungu za politike. Ndasoma itangazo ryashyizwe ahagaragara na AFC M23. Iri tangazo ryashyizweho umukono n'umunyamabanga uhoraho wungirije wa AFC M23 Delio Kimbulungu Mutangala, rigira riti nta munyeshuri ukwiye guhatirwa kureka umwaka w'amashuri, uburezi cyangwa ahazaza he kubera ibihe igihugu kirimo. Rikomeza rigira riti ingamba zikwiye zigamije gutuma amasomo akomeza, gutegura ibizamini no kurinda amanota y'abanyeshuri zimaze gufatwa kandi zirimo gushyirwa mu bikorwa. Itangazo rirerire nawe warirebera.
ahangaha rero AFC M23 yijeje abanyeshuri, abakozi, ababyeyi n'abaturage bose muri rusange mu bice bya bohowe ko iki cyemezo cya leta ya Kinshasa ntacyo kivuze kandi nta ngaruka kizatera. Yahamagariye abashinzwe amashuri makuru na za kaminuza gukomeza imirimo yabo uko bisanzwe, ishimangira ko izita ku bijyanye n'amafaranga yo guhemba abakozi bavanguwe na Kinshasa. Minisitiri w'amashuri makuru na za kaminuza muri Kongo Professeur Marie-Thérèse Sombo Ayane yavuze ko umutekano muke urimo kubangamira imikorere isanzwe y'amashuri. Yategetse abayobozi b'ibigo by'amashuri biri mu duce dutekanye kwakira abanyeshuri baturuka mu bice byugarijwe n'umutekano muke kugira ngo bakomeze amasomo yabo. Ibi rero nibyo bituma uyu Martin Fayulu ndetse na n'uyu Dr Mukwe Denis Mukwege bavuga bati uyu ni umugambi wa leta ya Kinshasa n'u Rwanda ugamije gucamo kiriya gice kugira igice kigenga, kandi leta yigenga, leta Kivu yigenga imaze iminsi iri kunugwanugwa. Ibyo byose bikaba ari byo bikomeje gushyira benshi mu giherariro bibaza batese ni iki kijya mbere. Ni amakuru akomeje kuvugwa muri aya masaha. Nukuri reka tubashimire tunabifurize kugira ibihe byiza mwese mukomeje kudukurikira. Inyunganizi yanyu irakenewe, ibitekerezo, inkunga haba mu bitekerezo no mu bikorwa binyuranye rwose turabakeneye, kandi nimujye kure ya SERIVISI magazine. Muri amakuru kandi turababwira ko indege yari ijyanye imfashanyo muri Minembwe yarashwe igakonkoka, ikaba yari irimo n'abaturage bahariya muri Minembwe, abakozi bakora mu ndege, abakora muri rwego rwa HCR bari barimo bajyanye imfashanyo, ariko byarangiye ifashwe irasiwe mu kirere irakonkoka. Indege ya gisivili yari iturutse Bukavu ijyanye muri Minembwe imfashanyo zirimo byo kurya n'imiti, yarashwe n'ihuriro ry'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, irashya irakonkoka n'ibyari biyirimo. Amakuru dukesha umuvugizi w'ingabo z'umutwe wa twirwaneho zigenzura Minembwe ariwe Colonel Rugabo Fidel yadutangarije ko iriya ndege yarasiwe mu kirere mbere yo guhanuka igashya igakonkoka. Rugabo kandi yavuze ko iriya ndege yari itwaye imizigo n'abaturage bake, nubwo kugeza ubu nta makuru arambuye yabayiguyemo yari yamenyekana. Mu nyandiko yatwoherereje yagize ati indege bayirashe ikiri mu kirere yahise igwa hasi irashya irakonkoka. Ati ntabwo turahabwa amakuru arambuye ngo twohereze urutonde rw'abantu bari bayirimo. Icyo tuzi nuko hari harimo imizigo, ariko ahari ntiyaburamo n'abaturage bakeya bari baje muri Minembwe. Iriya ndege ngo yarashwe na misile irasirwa ku butaka yari iri ahitwa Bikuba. Iyi ndege yarashwe mu gihe mu bice bikikije Minembwe byaramukiyemo imirwano kuri uyu wa 4 tariki ya 27 Kanama uyu mwaka. Rugabo yemereye SERIVISI magazine ko ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa ngo zaturutse muri murima, ngo zaramutse zigaba ibitero mu duce twa Pwezero, Nyaruhinga na Mukoko mu mugambi wo kugerageza kwisubiza ibice zambuwe n'ihuriro ry'ingabo za AFC M23 twirwaneho. Kugeza ubwo twateguraga iyi nkuru, imirwano hagati y'impande zombi irakomeje, ariko twirwaneho AFC M23 bavuga ko bizeye ko bagarura umutekano muri aka gace. Iri huriro ryamaganye ubushotoranyi bw'ingabo za leta zikomeje kurasa mu bice byiganjemo ibituwe n'abaturage benshi. Nyuma y'amasaha make intumwa z'urwego rushinzwe gukurikirana iyubahirizwa ry'agahenge zivuye muri Minembwe. Nawe unyumvire, turakomeza kugenda tubikurikirana turabageza amakuru umunota kundi.